Tangkhul Baptist Church Chennai member Psycho really iwi kelai shimkuri ring pa salam jipun le. He had 21 days lockdown sai lega arui 20 days extend saval a lockdown saval le shit kidekle le. Tangkhul Baptist Church we pastor na thanda kala ka thanbing church ka thanbing na he had devotional sharing sadakle hi thalake kala personally ivang le sokming saye. As the Michola, Jishu Christiana, Tihanega ring shock, Atam Jitran, or with Sakan Tibingli, greetings Vami, peace be with you. Ji Tagamina, Paul Nella, our letter could be evilly. Romans Lirano, Corinthians, Galatians, Ephesians, our letter could be evilly. Paul, greetings, peace be with you, the Hoboke. Itum the Dubong, itum the Paptami, right? Question Akanitum. Remember, are you one situation hilly or any situation li? Itum ning jingri aina pam shap lela, jingri aina le shapla. Kala nali kinda mulung chang sak haukla, kajila question hang sak ngaye. Or kachikata odna or odna hak na haida. Very hag matai me khai thada khui khai ngawala or chimning ka kujot ka jangjina hag ma nai da hag matai na hai da rally chong with the khui khai ngawala jila itum question ngahanum bai thangthai na iwi very sing sona we birthday li we say happy birthday, may God's peace be with you and your family. The wish ka satran situation ji tada unusual salagen what salagen environment ji samang group jili kajba be tumna khang China birthday wish saka happy birthday, God bless you the sang roke kasai gili tada ina chukam je thran itum very shipping or itum moving hi so khami bali blessings ba hili focus ai lega reverend Jesus Christ immediately peace chimri khai ba deliver maning chang da or ignore sa khai da la da ili realize sang sake John 20:19 jili itumna peace be with you ji sambang re Hebrew tuyaina shalom ilejam kjiba kjia peace be with you kjine jana Israel obina Jesus Christ we atam chitran atumna hello or goodbye the great kasatran to hear his wish say ka John 20:19 dile Jesus Christana awi sang to bing na kamung shung hai laga ngi rang ngai bom na tam chitran peace be with you the rag hangi tran itumna theibai Jesus Christana hello the greeting ka samang maning ne ka Jesus Christana atumi ngi de klejili chingri ghai offer ra ka sane Luke 24:36 lila ngarai ka cha incident je Luke na account side le Q 37 li tuna pa ka but they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit the Luke na account side le chingri ka hai hi or chingri khai source ka juan rak le ka ji itumna kete ko chumjeng se obutili motivational speakers pingna kala itumna kama thata article ka paji tharan atumna ka thada chingri khai sambang rekle ji tamji theye kha in a question ngan khangai bana chingri khai sambang lakla ji question ngan ngai Luke 24:45 jile jishuna sakang the bingway amik drug nasakta atun paptak paputaji klami the scripture with true aina Jesus Christana tumli chingri khaimi ji tumna ka samphange azai tum lila mangla ka tharjina pap ko da sangmi da mangla ka thna ko jon mi da chingri khai jinga sarano ji wish salid le ina kala mangla ka tharna chingri khai
khami khamusung ji hangme le theng sak le ga itumne jingri hai mi gi ne kazing ramui kingdom of god where we ramui jingri hai je ji tumna phapta khai mangla ga thar di tumne phapta ng sak hai ji thran itum mangchi lu mre ji bible ne tumle shaki sadle in hi hangaw da ariwan situation ariwan atami thran itum hi hangaw da skha da ne hi hangal le chi se kha jishu na awe sagang zebing le sagang zebing la arui itum ya tami da situation ya da ngin jam la ken bam ga sane kha jishu christian ra la ga atum situation ji ko tong ngi ni ham ni mane situation ji bam bam me kha jishu christian 사근 zebing le scripture with true aina paptang sak laga mangching sak ne khangji khu shok mi hawe ji itumna ga thei samang ne fear is the currency of health hell and trust is the currency of heaven the ga them no ping na ga hang le ka pe ina ga sai ga yu chung je ka chilam shu la ga itumna ning jot da or marama ga jin hakna South hakna da chu thei koi hai da itumna kapi than ma pi warar la maram jina itumle ning le kuin tok le whatsapp ng hai thran Jesus Christ le revrawi legacy bra so kham ji tum shan khoi ka ba wi phning khoi ka tam je masam phang ma ne ji da ga tumna revrawi ma jahan le ne ma si sang le ne ji kha khang ji ni wi le ji kha revrawi khang ji mang sik pai do gi da itum hi revrawi mang nai pai thu ma ne ji ina shaki sangai lockdown hina lockdown sai da itumna shiwang ngji da mion liga mi mon rasa bai shine da ngji da mion liga police ling ngji da or khangate lockdown sai da ka sakza musam bang da oi thau re ngji phaning laga itum thring laga ngji laga pam da lega ngji la question sangai ina khangba ba itum mu chot ne jimning mane kha itum na government li khayashi da mayon le je kha or jimning ka responsible citizens akasada itum mai saran akasada kahangana da kala mi mau hi mong yaw khawai mi mau hi itum na yui khui khawai da itum na mayon le je kha na li sok ming sarano singum shak tingutum mamang le Israel being Livrana, Kamung Peli, Passover, Kamung Peli, Kamung Li, Yaushi de Heliga, Kamung, we had a Makan Shoglo, the Rivrana Mihaye. Jika hang another commune being Sakora, Kring Sampane, Janet in the Passover, Shaktum, Atingtum, Gaila, Passover, Jihe, Tum the Pingunjingle. Jishu is Hagan Tipping. Jishule awe jishuwe ministry how pop we and twiliga tiliga ring shock and dang the jishu crystally musolaga our miracles taisalaga jishuna tam stake on a paptalaga shurgaza sagan sabing ne John 14 way 15 to 18 kala John 15 way 26 lituna payan ka Jesus Christ that hailaga Jesus Christ and the singer mukailaga and helper manglaga thara helper chika manglaga thara Holy Spirit johora re da hangai jane tumna sagang zebingwe mirinji tumna paptaye Jesus Christ and singum gutum muso hailala taiser hailala atumji Jesus Christ ti haiji thran atum chilak ken bam sade atum pung shamle samne bolum saramne atum nganingal ga Jesus Christ wan shakim saramne Jesus Christ ring chogaren je thaye arui thada isser gupcham laga ledakle situation thiye nang rai chai Jesus awsa ka zebingji chakhang ji ga sane kha Jesus Christ na zapai laga mangla ka thara ji johora kai thran Jesus Christ na hangmran kai da helper mchon khami mangla thara ji johora kai thran natumne iwi mingli shaki basara de gang da mangla ka thara ji ra ka he na sa khang zebingji khangji khangjam le lakla atumna ka thiyen da mangchi la Jesus Christ na witness sai itumna papta khoi bai sa khang zebing na thaisala la miracles ko tong experience sai la
mang la ka thar rak zong thran athuk de yu shape athun pang shap chi sam bang nge ji he itum na witness ka sa sam bang nge Pentecostal thang mi ka tong pung ba da na chin cham lak an khle chi thran Peter ka la wi sa ang zabing china ngning ka la ga ya ri se ko ri atum na shakhi sa ye mang chelo hi mang la ka thar mi ping hi mang ga mlip khai maning mane ka revrana Jisu Christian mang la ka thar johora ra ji ari haita ga ne por sa ga ne the Peter na scripture we and so the ya ri shakhi sa ye ji da da Jisu Christ sa kan zabing china mang la ka thar ji sam bang ga hai na mang la ka thar na chang mi hai na khang ji khang ta ba le lag la shakhi sa sa pe azai thum la mang la ka thar invite sa la ga mang la ka thar chin na chang mi hai ka situation kya ka sakshi sa la situation ma sa pai phung sa la I thum ning ding ching ri hai ka la ma khang chi ka la khang shung chi thai khui la ga ring phala ka ring sha pray ga ji he Bible through na tum se korli shaki sangai le Tangkhul Baptist Church Chennai we members sai korli ching ri ga hai na sarno peace be with you amen